Ne, ima, dobro je. Moram vidjeti da mi nešto fali. Evo ga, rastavljanje brtve glave. Na 407, da, iz taksija. Evo na, šta smo ispustili. Isuse moj Bože. Zla. A viš da se vidi da sam nadosipavao antifriz. Čekaj, deda, će se vidjeti u cijevčici ovoj. Što ima salitre. Mislim da hoće. Hoće. Evo. Ima čuda. Evo i tu. Čepski. Da, čep vidiš. To da pokažemo. Ma nije strašno. Ne ide još 100 km. Da. Još 100 bi išao. I to u rikverc da ga upalimo. Ništa, nastavljamo dalje. Kako si rekao, golubovi se nasrali. Čekaj, da dignemo osobno oklopac. Dobro je. Šta je dobro? Ma može to ići još. Jel da? 100 km. Čekaj, da vidimo drugu stranu medalje osim ovoga. Imamo trpe, a? Ma ne treba. Ma ne treba, isparit će to sad na novo. Eto. Evo ga, glava skinuta. Čekaj, di si rekao da je curilo? Evo vidi se i tu. Aha, vidi se. Hrđa. Još na par mjesta. Evo tu je išla van. Aha. Da. Viš koliko ima. Gdje su kanali od vode, svega. Ma išlo je to još. Jel da? Meksiko, pa da snimi mi to. Kaj. Mi zoom. Izoštri. Pihan ti je mobitel. Evo ga. Glavu snimim. Jedan je lijepo bijel, jedan je lijepo crn. Znači bijelac. Evo ga, glava skinuta, očišćeno. Skinuli smo i zupčasti, odmah ćemo promijeniti. Dok je sve tako rastavljeno. Semering od pregaste, evo kak je curilo. Evo, odmah ćemo i razvod riješiti. Tu je novi zupčasti. Onda ovdje je glava obrušena. Smo nosili na poravnanje.